Amtoli Golagati Ngai BJP IPF Tikani Botoli Jongmari Basanai Adong Bishu Deborma Tang Shalabini Jongmari Awakya Nolchor Mondol Duijeling ADC Village Amsayo Phane ADC Jongmariwa BJP ni Poddobu Para Bot Roi BJP no Kuplai Khlairunani Phasing Nahare Tangshalo Amtoli Golagati BJP candidate Bishu Deborma Te BJP Botoli Tang Phangrok Gobang bot bai kuplai khlai runani phasing yapri shelai amsani nogo nogo thangai jongmari ni kok bilaikha sung to kuplai nga ni wan so bit khuchi khlai layo sung tai be on dole dole kha jogro layo kaham kan pas nga ni wan so ko ni mong kha tamong kha ai mong kha mister and deper ma kamin ke sini podi nogon tini oro phungni 9 tan theke nokhomani jeng jon সম্পর্ক o chini Nolchor Mondol ni ngai erpore chini 19 Golagati ni candidate tongo chini logi da Bishu Deborma engke bono support roi lukorok tabuk jotono ongkholaijak burum ke tangge engke tipramo thano jajagyai baksa raja tatal hनै jotono sijak khatabuk aboni bagai jeng development ni khetre engke batabuk chini BJP সরকার nango ADC o aboni bagai jeng jotono para kami জন সম্পর্ক খাইতো তিনি মোটামুটি 450 থেকে 500 বরংখা অরনি সিকলা সিকলি বरै রক বতঙ্গ কে যতন মিলিগৈ খাই মন নলছরনি ব্লক লাयो পঞ্চায়েত के পদিনী নগর एडीसी जों आईपीएफटी बीजेपी बाय नखलायो जों आईपीएफटी बरक बतंग चिन लगी आनि सिनुमके आनि मुंके जयदेव मलसम आं सिपाही जला साउथ डिस्ट्रिक्ट नि मेम्बार